Aslında yanlıydı anasını da bezonda bu kadar. Let's go. Koştu bitti. Hej mamo, zero. Pokroskoj. Ne gledam nikad. Prvo. Probajte nešto da vidite. Pišite u komentarima da li vam se sviđa moj teleskop. Isto tako. Ako vidite neko malo tačkicu, to treba da bude. Ja ću da snimam 1 minut. I 25 sekundi. 25 minuta. Samo malo. Evo, sad ću vam pokazati. Puta 20, puta 30. Puta 4. Puta 20. Puta 40. I onda puta 30. Tako da. Ćao! Bam 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 bam. Evo sliku. Ugle. To bi bilo to.